Namar ka jing bom simkia jing ki bor paniaj ban bujili no iki korse betapisa ki blasne hopo ke SBI nongstany. Kabalawan ra jing iki pajba. Kaseng Federation of Western People FWP sengkme kalapha da kishiti shu chairman jing State Bank of India o Rajneesh Kumar. Pandawa penbiang no itiki korse pisa lane ATM hapo ke SBI nongstany branch. Nakaliang ke FWP kaladawaru badai banbu no sakaway ke korse pisa hapo Civil Hospital nongstany. Ban pensuk susu iki pajba. Kamtam ki bapang basitom bat ki basya sumarah ketika hospital. Nakaliang jo kaseng Federation of Western People. Nakapor ni ya kijing. Sekandu jinga jong ki pegak no nong jong ka no stone bat oro kawai ka district. Highway day bat kijing bom don jong ki ATM machine hang ne State Bank. Je highway day kene nan lo highway day bekane pegak ki ut kinam ya kijing bom biang jong ATM machine. Dina kali kaseng imban se namang liu na kawai ka force kawai di jingkerpat ya ka manager jong ka State Bank hang ne. Kada yang iba kampoi nasional. Ding imban se nak liang jong kaseng menin kasi ilapha ya ka ne ka jingtho lengba ka email siap ni chairman jong ka State Bank of India Budang Delhi. Je nang ne ngin up por kada nak liang jong chairman semla simkia ya kejing kerdu ATM hapo jongan State Bank imban se ban pha biang ta kejing tho sya chairman jong ka RBI ka State Bank of India baja kane ngin saleh hadin ngin up menta bat ngin iPhone u tayo pa hadin ngata ngin sapha ta kejing tho sya chairman jong ka RBI bade khadu khadwai nakalian jong seng ni dawa ya chairman juga State Bank of India bangun penbahano yang ATM di London lupa ni bat udun rat mai kawai Civil Hospital nongstony bagi pajba hangte di dalam kam kerti ya ATM mesin hari di kam kaban lecit kawai yang lecit kawai hangte hospital kemarin iba banyak ka ba ka ATM hani nongstony hangte Rural Bank London kedai iba ta ba kakang omdon kita jimpli wat sinro di dawa ya kan ka State Bank of India bahkan lekloi ni kam kenang bahkan om pentut yang kam